Mi na ovim demonstracijama pronalazimo sami sebe, upoznajemo svoju vrijednost i stvaralačke snage. Ovo je revolucija novog doba u kojoj se pomlađujemo, preobražavamo i budimo iz svoje Mi mladi u ovom poletu razvijamo stvaralačku energiju koja se prije nekoliko mjeseci nije mogla ni zamisliti u našem društvu. Stari oblik društvenog uređenja pokazao se nemogući i kao kočnica progresa. Prema tome, ova je revolucija potrebna da napredne snage društva ostvare viši, pravedni oblik društvenog uređenja. Danas ovdje stojimo i govorimo. Darujemo sebe jer tako naš život dobiva smisao. Dodijelo nam je živjeti bez smisla i šutjeti. Mi želimo ovim putem da protumačimo sami sebe i razumijemo jedni druge. Mi imamo hrabrost za našu sudbinu jer mir je naš put. Želimo racionalnim putem sudjelovati u promjenama koje su nam sada potrebne. Društvo koje otkriva nepravdu, nesreću i bol je nemirno društvo. Mi ćemo pokazati da solidarnost postoji među nama i da smo spremni usavršiti svoju ljudsku snagu. Narodi imaju prava na mir, ali nemaju prava na lažne mitove. Svakodnevno smo okruženi lažima, obmanama i utopijama. Naša je dužnost osuđivati lažne mitove i zato stojimo ovdje. Mi branimo Mostar od ograničenosti i antigradskih ljudi. Mi smo vam budućnost! Mi smo budućnost!